Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Repubulika Demokarasi ya Kongo muri iki cyumweru yakira abantu barenga 30 birukanywe muri Leta z'Ubumwe za Amerika nk'uko ibiro n'amakuru by'Abongereza Reuters byanditse bikesha amasoko atandukanye muri Leta ya Kongo. Mu kubakira Kongo Kinshasa yabibaye ikindi gihugu cya Afrika cyakiriye abantu Washington idashaka ubutaka bwayo nyuma ya Ghana, Eswatini, u Rwanda n'ibindi. Abategerejwe muri Kongo Kinshasa bakomoka mu bihugu byo muri Amerika ho hagati na Amerika y'Amajyepfo nk'uko isoko muri Leta ya Kinshasa yabwiye Reuters. Aba nibo bambere bazaborejwe muri Kongo Kinshasa bigendanye n'amasezerano yo kwakira birukanywe na Amerika. Ibihugu byombi byemeje ko byageranye mu ntangiriro z'uku kwezi. Aya masezerano yamaganwe n'abatavuga n'ubutegetsi muri Kongo Kinshasa bavuze ko atesha agaciro birukanwe kandi leta ifite ibindi bibazo byinshi biyireba mbere yo gukemura ibya Amerika. Aya makuru ahuriranye n'umuhati urimo gushyigikirwa na Amerika mu kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho intumwa za Amerika zimuyoboye ibiganiro guhuza Ventura na Kinshasa mu mujyi wa Montreal mu Busuwisi. Biteganyijwe ko birukanwe na Amerika bagera i Kinshasa ku wa gatanu bagacumikirwa muri hoteli iri hafi y'ikigo cy'indege nk'uko Leta zivuga ko bikesha amasoko y'amakuru muri leta. Umutwe wa Ventura no komite mpuzamahanga ya Croix Rouge kandi mu mpera z'icyumweru gishize basinyanye amasezerano yerekeye gutwara abasirikare bo mu ngabo za Kongo Kinshasa bari mu maboko y'inyeshyamba. Ni amasezerano yashyizweho umukono hagati ya tariki ya 11 na 12 Mata uyu mwaka, akaba ateganya ko abasirikare ba Leta ya Kinshasa bari mu maboko ya Ventura bagomba gushyirwa mu maboko ya Seychelles mbere yo gushyirizwa guverinoma ya Kongo. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa ivuga ko abasirikare hagati ya 2003 ari barebwa n'aya masezerano. Amakuru avuga ko bamwe muri abo basirikare biganjemo abana batarageza ku myaka y'ubukure bamaze gushyirizwa Seychelles kugira ngo uzabahe Kinshasa. Amakuru kandi agaragaza ko hakiri imbogamizi ku bandi basirikare basigaye bijyanye no kubera ikibazo cy'ibikoresho byakwifashishwa mu kubakira. Ikindi Leta ya Kongo Kinshasa ikaba itaremera kubafata. Amasoko muri Leta ya Kongo avuga na RFI yavuze ko mbere y'uko Kinshasa yakira bari abantu igomba kubanza kugenzura imyirondoro yabo. Ibyo Leta yaneruye FC Ventura mu biganiro biri guhuza impande zombi mu mujyi wa Montreal mu Busuwisi. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa mu abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Ghana saa 2 za nijoro wongeye guhagarara ikuru byo kohereza izindi ngabo z'urundi ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Amakuru agera ku kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda avuga ko ubwato bwari buhagaze ku cyambu cya Rumonge aho bwapakiraga ibikoresho ndetse n'abandi basirikare benshi nk'uko babyiboneye babitangaje. Ni nyuma y'uko tariki Nyamata mu nkuru y'ikinyamakuru cyavuze ko abarwanyi bagiye badafite intwaro zihagije kubera ko bari bafite zariye mu nkongi y'umuriro uko kwibasira ikigo cya gisirikare cya Kambaze cyo ku Musaga mu mujyi wa Bujumbura. Kuri ubu bivuga ko muri ubu bwato harimo ibikoresho bike byashyiriwe izo ngabo nk'uko amakuru aturuka i Burundi bivuga. Kugeza ubu abasirikare bari kunyura mu mujyi wa Baraka uri ku nkombe z'ikiyaga mbere yo kwerekeza mu bice bitandukanye by'ingenzi byo mu turere twa Fizi na Mwenga birimo kwa Murima, Karenge, Mikenke, Bidegu, ishyamba rya Mukoko ndetse na Rurenge. Nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare bivuga, mu minsi ishize hongeye kugaragara ingendo zisanzwe z'ingabo ziva mu Burundi zijya muri Kongo Kinshasa. Ibi bibaye nyuma y'igikorwa cyo gukuramo bamwe mu basirikare cyabaye mu kuza k'umwaka ushize nyuma y'uko umutwe wa Ventura wigarurira uduce tumwe mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ko intego ari ukongera kwigarurira Minembwe, agace gatuwe n'abanyamurenge kandi karenzwe n'abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho ufatanya na Ventura. Nk'uko bigaragara muri raporo nshya y'Human Watch yasohotse ivuga ko mpera za Werurwe uyu mwaka Burundi bworeje ingabo zigiye ku 4,000 muri Minembwe hatuye abaturage ba sivile b'abanyamurenge. Iyi raporo ikomeza ivuga ko ibitero bya drone byibasira abasivile byiyongereye mu mpera z'umwaka ushize bigatuma ubutabazi bugera ku basivile bigoranye bitewe n'intambara iri kubera i Murenge. Andi makuru ikinyamakuru cyamenye avuga ko hagati ya Kanama 2022 no kubaza k'umwaka ushize abasirikare barenga 29 b'u Burundi boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko bigaragara muri raporo y'imbere mu gihugu ya Minisiteri y'Umutekano n'Ubutegetsi bw'igihugu ya Kongo Kinshasa yabonye. Nasimbukiye muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe ko Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga muri Uganda Flavian Zeija yamaganiye kuri amakuru avuga ko ubucamanza bw'iki gihugu aribwo bwabwishe nyuma y'ihunga rya Bwana Isaac Semakade uhoze barushyirahamwe ry'abanyamategeko ba Uganda Law Society. Avuga ko bavuga ibyo ngibyo ari abakabye inkuru bahigana inkwari ingabo. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko guhakana ko Semakade yatahunze kubera igitutu cy'ubutabera bize gukurura impaka mu gihugu kuko buri wese azi ko ariko byagenze yahunze ku gahato. Abanya-Uganda babona ko ikibazo cy'ihunga rya Semakade rishingiye kuri politiki kurusha uko ari ibyaha yabakekwaho kuko akundaga kuvuga ku ngingo ubutegetsi budashaka ko zivugwaho. Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga yavuze ko ubucamanza nta kibazo na kimwe ufitanye n'ikiremwa ry'amategeko ba Uganda ku buryo Semakade yari guhunga. Mbabwire kandi ko komisiyo ishinzwe itumanaho muri Uganda UCC yasabye ibigo by'itumanaho byose muri iki gihugu gufunga imbuga za interinete zerekana amashusho y'urukozasoni hagamijwe gucunga no gukurikirana ibikurikirwa n'abaturage b'iki gihugu bitajyanye n'indangagaciro zabo. Umuvugizi wa UCC Ibrahim Bosa yavuze ko ibigo byahawe itegeko ku itariki 2 Mata kandi ibigo bitazabikurikiza bizahanwa. Iki cyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa ku itariki 14 Mata ndetse yahise hafungwa imbuga zigera kuri 500. Yavuze ko icyemezo gikubiye mu itegeko rigenga imikoreshereze y'itumanaho ku ngingo yaryo ya 5 n'iya 10 aho yemereye komisiyo kugenzura ibicishwa ku
nkoranyambaga ndetse no gushyiraho amategeko bigenga ku bigo by'itumanaho, yakomeje agaragaza ko ingingo 36 yaryo yemerera komisiyo gushyiraho amategeko kumira abantu kureba ibikorwa bifatwa nk'ibitajyanye n'indangagaciro z'abanyarwanda. Ataye amategeko akumira kwerekana ibikorwa bihwanye n'indangagaciro ndetse asaba ko ibikorwa by'abantu bakuru biba bifite umurongo bigenderaho. Yavuze ko amategeko yagiye agamijwe no kurinda abana kuba bareba amashusho y'urukozasoni n'ubwo izo mbuga zafunzwe. Umunyarwanda ukoresha uburyo bwa VPN ashobora kuzikoresha ibyo bose agaragaza ko ari ikibazo kizwi ndetse nabyo bakiri kubishakira ibisubizo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika baraswe igihugu cya Kenya cyatangaje izamuka rikomeye ry'ibiciro by'ukomoka kuri peteroli kurusha ahandi hose muri akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Litiro imwe y'amazutu yazamutseho amashiringi 40 ya Kenya, no kuvuga hejuru y'amafaranga y'u Rwanda 452. ubu yaba litiro imwe esansi cyangwa se y'amazutu muri Kenya biragura amashiringi 206. Izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli muri Kenya biravuga ko rifitanye isano n'intambara iri muri Iran ahafunzwe ubunigo bwa Hormuz bucaho 20% byayo ku isi. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze kuri izamuka ry'ibiciro ribuze kugira ingaruka ku masoko muri kano karere ndetse no mu Rwanda kuko abacuruzi basanzwe barangura mu gihugu cya Kenya. Abatwara abagenzi imodoka rusange muri Kenya ne bahise babimburira abandi kuzamura ibiciro by'ingendo kuko bazamuye 20% ku itike isanzwe. Ibyakuriye uburakari mu baturage hamwe namwe. Mu makuru mpuzamahanga babwira ko Vice President Amerika JD Vance yatangaje ko bona Mohamed Bagheri Kalibafu ko ari we mu by'ukuri urimo gutegeka igihugu cya Iran. JD Vance na Kalibafu ne bari bakuriye intumwa zagiye mu biganiro byananiranye hagati y'impande zombi Islamabad w'in Pakistan mu mpera z'icyumweru gishize. Mu kiganiro kuri televiziyo kuwa kabiri nijoro, Vance yavuze ati ariyo nama ya mbere yo hejuru cyane hagati y'abategetsi b'ibihugu byombi. Avuga kuri Kalibafu yavuze ati ku mutegetsi wa Iran mu by'ukuri utegeka igihugu kuri ubu wari wicaranye na Vice President wa Amerika. Vance yavuze ko amatati hagati ya Iran na Amerika amaze imyaka igera kuri 47 nk'uko Trump akunda kubivuga ko nta wakwitega ko yakemuka mu nama imwe. Mohamed Bagheri Kalibafu ubusanzwe uri umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Iran akunda kumvikana asubiza ivugwa na Amerika kandi kenshi yasubiyemo ko Iran itazagunda imbere y'ubushotoranyi no kwirata bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Moshtaba Khamenei wasimbuye CR uretse mu matangazo yanditse ntabwo arigaragaza mu ruhame kuva yafata umwanya w'umutetsi w'ikirengo wa Iran. President Trump yagiye avuga ko Moshtaba ashobora kuba yarishwe cyangwa se yarakomeretse muri iyi ntambara. Vice President wa Amerika kandi JD Vance yanirangije Papa Leo wa 14 musaba kwitonda cyane igihe atanga ibitekerezo ku bijyanye na teolojiya nyuma y'uko umupapa anenze politike mpuzamahanga ya Amerika by'umwihariko ku bijyanye n'intambara. Vance usanzwe uri umugatolika yavuze ko Papa Leo wa 14 ibeshya mu kuvuga Yesu ataba ku ruhande rw'abakoresha inkota cyangwa se abatera ibisasu. Agaragaza ko ari ibihe amateka yagaragaje ko ibikorwa bya gisirikare bishobora kuba bifite ishingiro. Mu ijambo rye kwitabira inama bise Turning Point USA cyangwa se guhindura icyerekezo yabereye iya Tennessee muri Georgia, Vance yavuze ati ese Imana ntiyari ku ruhande rw'Abanyamerika babohoye Ubufaransa mu maboko y'Abanazi? Ese ntiyari ku ruhande rw'abarokoye imfungwa zo mu nkambi ya Holocaust, no kuvuga jenoside yakorewe Abayahudi? Akomeza avuga ko kuri we igisubizo ari yego. Uyu mutegetsi yavuze ko nubwo yubaha uruhare rwa Papa mu gutanga ibitekerezo ku bibazo nk'inda zitateganijwe abimukira ndetse n'intambara hari abo batandukanye ku bitekerezo. Ati nk'uko ari ingenzi ko Vice President wa Amerika yitonda mu magambo atanga kuri politike rusange, nako bikwiye ko umupapa yitonda ku byo avuga ku bijyanye na teolojiya. Ibi byatangajwe mu gihe umwuka ukomeje kuba muri hagati ya Papa Leo wa 14 na President wa Amerika Donald Trump, abo bombi bamaze iminsi baterana amagambo ku nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru. Papa yerutse kunenga intambara iri kubera muri Iran, asaba mu rashingiye ku nyigisho z'ivanjiri. Mu kumusubiza, Trump yamwise umunyantege nke ku bijyanye n'umutekano ndetse avuga ko adafite ubushobozi ku bya politike mpuzamahanga. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Papa Leo wa 14 yavuze ko adatewe ubwoba n'ubuyobozi bwa Trump, anemeza ko azakomeza gusaba amahoro ku isi. Aya makimbirane yakuriye impaka mu bakirisitu gatolika bo muri Amerika, aho umwe mu bayobozi b'itorero bashyigikiye Papa Leo wa 14 bagaragaza ko amagambo ya Trump atarakwiye. Byongeye kandi aya makimbirane mu gihe Trump yaraherutse gushyira ku nkoranyambaga ifoto yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga rya AI imugaragaza nka Yezu Kristo, ibintu byateje impaka zikomeye nyuma y'igitutu cy'abamunenga yaje kwisiba avuga ko ari igamije kumugaragaza nk'umuganga uri kuvura umurwayi.